I don't want to say that be a moshe, and the young video ama na mo we de apomuden. Ye be say that be a munya ho de na mutimi hweye na eyi na ye tena seche. Enti ye be kire ekwan e be fa so aboye kidney ho ban. Ana so obi anya kidney stones a doctor nika say kidney stones abama ekwan be fa so a ye be sa. Na ye mfa duro bia ye de obo ade no mo de amayen eye kube ensu ene ewo ana ye de ba be sa de we enti nyabotre na hwe me hwe akosi na afi wonso ye bi na ohunto ana nya wi nko apart from say esa ebo kidney ho ban esa prevent constipation obi an yam etim prevent ne pa eboa ma digestion so koso odi aduane a etimi yam ntem ama ho eye kamade chi a what I say eboa sa no ma ne yipa enti no very simple uhia kube nsuo ene ewo asa enti yen hwes ekwan a ye be fa so aye sa mesawe na yanom ye nom na anopa oni di yen no di kan nom be 5 minutes time ansa na wadidi e be boa ma ho aye kama pa afezo esa boa e prevent anti aging enti e ba behwe sisi an de kubenu eni fresh one na ofiegu glass im anase adebia glass na makati yeah we natural wo na wa hwie tremino agu kapno
We are coming. Make cleansing my body. Ebe yi fin bia fin nipadua ni. Yana saa no pa da bia. No pa bia.